and I'm from Karavi. And Mirchi FM, it's hot. Mirchi FM, it's hot. Nisambulu binaka. Se kwengo na Vakaleleka ni nonde tukutu kwena mbungi ndindai. Roma ilenga ndona biwatini ena ndona kama kayadha na ngoni sala tamasua ena iluba esuba ena mbungi. Waritana matambosi ni mbombuka ni adho tingana kamongo rauta ni tina kaloko ena mbungi. E kama na itamba bale dhake ni bale tamba ruongo yarto usangana tamba ni mbombuka metaru bina tete ni kama ena tamba bale era. Tomani tungai na ngongo na bibangangai ena buni kama kabuna na non Roma ilenga na biwatini. Engandri besar tigo Vakaleleka na ngongo na bengara bibinaka bir na ngone lalai karao ni bagara bikina ur ni tumbu era dagazaka ena ndura bandindike kapwador na International Finance Corporation e bagara ikina ni tolu na ikaba ni tumbu era dagazaka era bagalusia Vakaleleka na ngona ni dagazaka na bugutinga ni kena sang ni todo na bengara bir na lubenra sena mei e bagara tiktelanga kina ni tumbu binaga ni mei e vale bir na ngone ena laure telanga na non rangara baba binaga na non ritabi na tumbu me baka nirna siang ni lenga taga na ndui benra na tikinongo endon mena laure isara baka bimbi ena non tabanua na isau ni vale ke na kena baka rau taki na tori labo ba indinau e rona mbole lebo beira na bebu vale era bia boli vale ia tukun na chemeni ni matambosi ni bangi biti Rakesh Ram ni tubutuba era oni turbaki en na buguni non rubuki na bia boli vale e kuria ni tigo telanga na tubutuba na ken na bagambala butaki na ngauna me baidorikina na sausomi kina gito erto sabak na numina dorbo lewani non tamata timilo abitu en bimbi ni tabi erto sabak dolatikina en na buguni sot ni Hamilton Sevens en na moni madongo tukuna ndoni bota bulidi Gareth Beiba ni ruimbimbi na sot-sotongo me bakani na senga na kota finala au Beiba ni ngandre bikina na non tu daga bako kawana dorbo ina tigo buta gitigo na sot ni Hamilton Sevens en na baro yongo karao mona saraba en FBC TV ke na FBC Sport mai da bekir na Vakaleleka no ande tukutuku na kena ikuri erana na semana seni na Radio Fiji 1 Kinambula FM ni pagdating binaka. Hi, I'm Rachel. And I'm Shavi. We love listening to Mirchi FM in Lambasa. Mirchi FM, it's hot.